Пәдембек шендерю вали шаржыва хүлеген зенгуне үмен расшири шак ятпа проект бұжарза ядиш. Она хадырлегене халық фронте. Чаваш енде аякра юлмары, ыры бұжарыва хучунде. Пәдембек шендерю вали ятпа проекта худшымыза садаксене нужны тевиштерме мінгерліне туянма укша денге бухаз үш кашне региондах брать. Чаваш наци радиовен хумезем жинже вынысы хитре яланах хабарзем булна. Тундигун хигларым Пәдембек хулшынна. Кунда Пәдембек шендерю вали радиомарафон тергелене. Она бушарса яраганя Рашей халық фронтжа. Шаржыва хүделегенсен куне умен ядарла телемарафон ергелезе адамыр. Вол шак телемарафон Пәдем шаржывбе паянынде перин Чуваш регионынде. Шак телемарафона була эбир халықран, халық пулжас теген зенчейн, перин спецоперация не худшынна шаржындызіне пулышма, езер укша кужар забама бұдарадыр. Мәжінға укша тесе қалап, мәжін тезесін халінде абачимишінчейн, тумдерінчейн, өзен бұрдебұр, анжақта өзіне специалы оптика келдіма бұлдарад. Жабықшылба қаған машинзым келдіма бұлдарад. Радиомарафон твада зехеде бычы. Унда Пәдембек ядарлы шар операциябе шиғынны идузене хускатрыш. Сыма хилегенсем, терлі шырде ішлегенсем. Радиомарафона терлі енбе ішлеген тұрашаган шинзім худшынашы. Көйінде мәне пірімжінде бол Рашери халық фронтжен активистчізем. Шағын бегех юрышсеменде, камбирін пулыжа терлі майба республикана пурнаганынде предпринимательзем. Тада жавын бігекінде чиргü эшченезем худшынашы. Чаваш республикинде бурнаганзем, тада Чаваш правительстве ядарлы шар операцияне худшынаганзыне пиде терлі майбе булыжашы. Халықта да правительство булышымне салдаксемде туяща. Ядарлы шар операциянжен вғытлыға тывандоруға ган могильня радиомарафона худшынаган Валерийде шамнақ палырдать. Міле мобилизация бұшланжы, пулужу піррәміш күнданба міле келе бұшлары, пайын хигунда келзе бірать гуманитарка. Чынақта кирлі абалазем, пулуш ныне бір пурде лайық ергелі туяпыр. Шағынбада тада вайларақ результациям гыдардас келет берін. Шақ тада шкулды ажазем, тавда бұш сире, манмастер, Ширубачуна сағындарадыр біре, Пәдембек батне ширузем шидеш. Эбір кашсерен вулазаларма пире чынақта кымылы, чын жүререн. Чаваш наци радиоен хумезем жинже Пәдембек шендерю вали проект пыны тапқырда наци телевидениен экране жинже QR-код тачы. Кымылды ваганзем она сканерлаза укшагу жарзем абылдарчыш. Шакна дусалгерейменнезем бара победа пынчы ОНФ пынчы ру сайда керсе укшагу жарма абылдарашы. Пуғынны укша Чаваш республикинжен кайны салдаксем вали кирлі хадыр туянма кайдыр десен кемеле кушарны чухне тада сбор пынчы ширембер пусмалла. Республика Гларым вали Алина Сусметова, Николай Скворцов.